theka wirigiro bwakwa nithirite uri na rukiri rurwega asubuhi njema na rweri Jumanne tariki 28 mweri jwa 10 kana Oktoba mwaka ni 2025 mbita wa kabwe mutharimi kango shugiri nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwako gutugwata mbaru koromerera awe ugitwethi nyumba nteto iri na igweta kathetune ka miro kuma kirini kiriwe asante sana okolo logo tungatera kiri mitandao kina Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya narua kiri mutaratara jwa turinge ime nkaithira of course nkambiriria na gukumenyeria nteto kuma maturene na ria andiki betu ba nteto bandite tiri gutigira ni bakumurika nteto kuma mashinani nyumene tukaithira tukimuramura magatheti na njarene ciakwa ndiri na ngatheti ya The Standard uthiubwa The Standard bukimurika mabisa banene thirikari ya Kenya Kwanza ninkona bisha ya Musalia Mudavadi uri Prime Cabinet Secretary bisha ya Kipchumba Murkomen CS wa Interior nwe Kipchumba Murkomen na Dendwale wa Ogima na Douglas Kaja uri Inspector Generali wa Borisi ukiri uthiubwa The Standard narua bukimurika mabisa banene thirikari bara bagusika kiri kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza ya na kuringira ndebe barani asiasa ba UDA kire inya ithurano binini birigiri tariki 27 mweri jwa 10 na jumwe na bo ni yutati na katiba civil servants kwithira bagitumika kire ngurumanio na witonye kire ngurumanio cia gisiasa batagatumike na gutumira obici ciao cire ithaga ria gwitithia na mbere siasa cia UDA nande kanjo ya mawakili ndigorone LSK ni baithirite ba ikinyithie romba mbere ya koti kurigiria mabisa ba nene thirikari ni ario Geoffrey Ruku CS wa Public Service bara baithirite bagithithia na mbere inya siasa ntere ira cia mbere North na rani by election shirigiri na kiri siasa ingi ira tuthirite tugikujira inya kiri ilengo bia empowerment buni udio bwa ngatheti ya The Standard rugona rungi tukathira tugitegera amwe na ingi ni kithurano kinene kia ndigoro ya Tanzania ni royo ni ontuko royo ntuko Jumatano tariki 29 mwezi jwa 10 2025 ni ontuko nene ya ndebe niyo bakaithira bakithura rais wo indi Samia Suluhu na budhitie kila kitu kulingana na adoi bagi siasa ningethetire bakiotokeo mtu bakiwa ni wathani bwankundie nkome wathani bwake mbaruki mabavu na kindikiteta na area nandi ni ntuko 90 nyuma ya mitandao ya kinande including X kwithira ikingwa nthigurune ya Tanzania gutwika uti uhuru bwa kwaraniria bura Kenya baithirite bagitumira mitandao ya kinande kwithira bakiamazisha kana kubithia ira na kimonimoni bakuwa ni civic education gukirugirinya wathani bwa Samia Suluhu Jamii Forums ni ingirwe na ya ingiro no ntubwa kwithira kiandika mantu ya tigukatha Samia Suluhu watukanandi wathani bo ni bwankundi enkome European Union baugite etu totusika kire kithurano kiu kia Samia Suluhu nonto ni kithurano kia kimbaru ningi kire kia nkundi enkome yau na jange ni jirata of course tukethira tukimurika kire magatheti ende twambiririe na yara ya maturene na twambiririe na ripoti yinkirano cia gisiasa kathetune ka mero na ni kire giti kia ungavana na ria nyuma ya Kathuri Murungi uri seneta kwa Nandi aithirite gitumiria ati we na kumeria matagitiki kia ungavana akiariria Mantuja Jonde uri mutongeri wa kiama kia Bas Alhaji Mwendia na shimiritie kumeneria ningi kutharikira gukuthuranga ikutho kiroto akia Kathuri Murungi gutwika governor wa county ya Meru akimwira we utibwa utimiarie kwa ni miario ya Alhaji Mwendia uri mutongeri wa kiama kia Bas akiuria Kathuri Murungi kuwata mbaru governor mutuma ntwe thingi kenda barutaniria na bong na we ngwe inya kiri kithurano na kinene kia 2027 itakuwa kitumana riboti
Nawe Alhaji Mwendia, mwandiki munene wa kiama kia Mbas kaunti ya Meru, noritie Kathuri Murungi gwikira gatanta kiroto kiawe gia kuromba giti kia ugavana kiri kithurano twitite na kumuria na rombe giti kia useneta kinya gikithurano kia mwaka jwa 2027 nikenda nawe Mutumanto Ithinkia karomba giti kia ugavana iromba riakwa iriri Kathuri Murungi karia giti giaku gia seneta Mutumanto Ithinkia karia giti kiawe kia gavana bogwatane bubaire burite ngugi ou kanya gaka turi nako tunenkerege mbe baigwe karutiraga gite kia gavana tugatimia Mutumanto Ithinkia tunenkerege mbe miaka eje 5 iri mbere aja kinya baigwe kamurutira jakara imenti ya igerwe na jakara tigania baigirwe Nkuruki Alhaji Mwendia na kuga nyuma ya Mutumanto Ithinkia karagitene kia ugavana ipindi biere Kathuri Murungi bakamugwata mbaru nikenda kinyawe aka gavana wa Meru leu toma miaka ewe Mutuma na au etete mbere na baturi antu ba Mutuma bakugwata njara gwa Kathuri Murungi bakugwata njara bagwitithia gitene kiu ete ombi very easy na mathabu jau jakabwa mathabu jau jakabwa muno egitarire antu ba Kathuri bagwatana antu ba Mutuma endere na ngugi egitarire ria kinya antu ba Mutuma na antu ba Kathuri bagwatane Kathuri endere na ngugi egitarire ria kinya gutena maana ya andu aja nandi na nkageria bunthe burabombikana kinya kuringanira akuruba Meru eje amwe nikenda bona kiroto kiu gikwerekana akirikile Alhaji aliuga ngwataniro ya gavana Mutumanto Ithinkia na seneta Kathuri ni batere gwita na mbere nikenda Meru bakona witi na mbere ndomba Mheshimiwa Kathuri Murungi na Mutumanto Ithinkia ngwataniro uwe gatwika no ya nandi twikinya 2027 bwaragania Meru kairi ndengenda kuromba uju ngwataniro ubonania nete mbere mwanka kinya ithuranone ndomba mono kampu ya Mheshimiwa Kathuri na kampu ya Mheshimiwa Ithinkia ikara nthiguru akoro bakiraito na akoro barabange bari Meru bokarithia antu babo baire nthiguru John to redemption ye Meru irikire antu babo baire buteja ndaromba butekeje kuruira giti kimwe Mheshimiwa Kathuri na Mheshimiwa Mutumanto Ithinkia nkiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam tutegereire kwagirithia na bundu ukari igiteneriria kigerio kia KCSE ninge kia KJC na ria kiaria munini wa county commissioner wa Kiengo ni Teresia Egembe Laura Kadode akikishirite aciari ati bisabo karia bwa ndene bakaithira bagikandana na wagagi bokaria ninge kuhakikisha ana bare Antone aega ninge korina thindo gutina vitisho vya kigaidi igitene muno ria igerio ora kwithirite korina mbithukiro cia igita kwa igita cia wamba bwa ndithia na cia Embe ripoti ya Mukiri Nkonja. La kwanza ningependa kuwajulisha ya kwamba ama kuwakumbusha ya kwamba tumeanza mitihani ya kitaifa. Imeanza wiki hii, haswa mtihani wa kidato cha 4 tayari umeanza na unaendelea. Na kerika grade 6, grade 9, amwen na form 4 kikidide kakiumike ende DCC wa Kiengo sub-county irere Gembe Central no Laura Kedonde na wetapo tadhirikari nibekite mitaratare meya ya kuona keriki kiweta na mbere boya na ritwapo ukarua na bakwethia bena thirikirira sibio kaitakara bokarira keriki kenda bomba kwethia bakibwithia bateno sumburwa nontuyo ni mubango ya thirikari mwana wende hombe kwethia na kubwithia keriki yawe akaretu burakwana. Na wakati huu wa mitihani ningependa tukuwajulisha ya kwamba kama serikali mikakati yote imepangwa
jinsi ambavyo wanafunzi wetu watakavyofanya mtihani, na tunajua ya kwamba wametayarishwa ipasavyo na walimu wao na kuandaliwa vile inavyofaa ili kuweza kufanya mtihani hii. Oru kirendi CCO Laura Kedonde na rombete kinyasi arika itakaende anabakukarira kierike bombe kwithanika bakubathiri batekethere beba sumbura kaitakabe na kerio kenda mwana ateke kuremane kubwithi kirio kiawe bwaya na ende kinyasi ari kabawatilia nabo baraba kuthithia kirio ki. Ningetaka kuomba wazazi wetu ni kwamba wakati huu wa mitihani ya kitaifa tuweze kupatia wanafunzi wetu ile nafasi nzuri ya kufanya mitihani yao kwa njia ambayo haina mambo mingi. Tusiwe watu wa kuanza kusumbua hawa watoto wakati wanafanya mitihani, tuwafanye wachelewe kuenda shule ama mtoto akose kuenda shule. Hata huwa tunaambia wazazi ya kwamba chakula ambacho unapatia mtoto wakati huu wa mtihani, tafadhali tupatie tu watoto wetu kile chakula ambacho wamezoea kula. Usio wakati wa kuanza kupatia watoto chakula kigeni, afike shuleni kianze kumsumbua tumbo na anatakikana kufanya mtihani. Kwa hivyo tupatie watoto wetu support. Najua tumekuwa tukiwa support vile wamekuwa wakisoma, na sasa hivi vile wanaanza mtihani wa kitaifa, tafadhali tupatie watoto wetu support ambayo inahitajika wafanye huo mtihani. Nikiripoti Meru TV kuma Kiengwa Igembe Central, Mbeta Mukiri Onkonja. Urimi ni bwabata na murimi umume noromenyaira ndithi ciawe. Boni ugambi bwa mutaalamu wa mantu ya urimi ningi urimi bwa ndithia nwe veterinary bwana Remi urashumiritie gutariria bata ya arimi akwithira bagigia ndithia ciao kiri nchanchamo kienda kuniya ugwati bwa bo na indo bo kwithira bakigwatwa ni mirimo irekilanairwo kuma kiri nyumo ira ni ndithia gwita kiri antu na aria aithirite gitariria nkiroki ya antu ngiri ijiri ni baraba aithirite bakiamukira mirimo kuma kiri ndithia na juni murimo atari jwa zoonotic ki orianande ciari kwithira bagicumire ningi gutigira ni bakumenyera nyumo i kiroki gushimithithia nchachamo kenda itigethire ire ugwati kiri bo ningi kiri ana riboti mutugi huwa kembe Mwingi ni jirombi gutigira ne bagutirita nyumo ciao kumana na mirimo ya nyumo magita kwa magita are kuringana na ndagitari Remi Mugambi wa Tonaldo Clinic aja nothimenti augite nguruki ya Kenyangiri jire ne batejaga uturo bwao kumana na mirimo ya kugwatithania kuma kire nyamo iji akigweta batea guchancha manyumo murimo juju jwithara juri atari sana ki ndira juma kinyomo jweta kire antu nonto kuringana na statistics jaira tunacho ndene ndiguru ndene Kenya o mwaka iturusa antu kumania murimo juju janto nkurukie ngiri izire bakwaragia kagita baguchancha magakuru mpaka wa mwena ntigiri kire kurigire murimo jwa rabies igita jara naro turio tuitana antu mantu ja kichacha mbwa na tubamutira sindano cha kurigiria murimo juju na tureba mutira otheri mutaira antu bonthe na itwithirite twina program weja clinic ke kiumia kimwe kithiri. We have vaccinated quite a number of donkeys and we are happy that the numbers are many and people are quite positive to preventing rabies in our population because this is a zoonotic disease. It is the oldest actually zoonotic disease which comes from animals all the way to humans. And the best way to stop rabies is vaccinating animals, starting with dogs, donkeys, horses, and also cats. Niyo ntobo inyereto ne mati ne mwenda mukarigite wa ngwatano ya Ntigiri nothimenti. Antu baba Tonaldo baba kliniki ba makutano na nyene Ntigiri ni ntobo akuchia viru beja nikenda nyomo chietu ika mtu akenda irigiria murimo jojo jwa rabies. Na incidence imwe murimo jojo jwa rabies kwi Ntigiri imwe retete thina yambiria kurumana na kwi mtu erumire rutere rwa katheri na yo muruma emurumere ga kumurekia
the moment yo karakara ambiriria gutura mata na irio to ajukiru initiative ikangwa cibitari ntigiri u tuna kurumana na community na ndei bonere ore thithiria makosa bindige korawa na nya kurengere na incidents yo eu rumana thokone kayora irwe ontu tutari na minsi ingi cia kumenya ura tumbo mitirita thine iripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nyuma ya iromba riye kurigiria kuchunwa kwa mugunda nteresha kithima kana kurigiria nkujenio cia migunda iromba ria kinyirwe miangatene ya Senate ni Daniel Mutuma Rokaria akiariria kana akigambira akari ba kithima ni gicigo mbunge kia Bori na ndi kamiti ya Senate iye mantu ya migunda itongeretwe ni Ahmed Faki ni baikinyitie ntere gutegera nimbi biongo abithirite bikilo manyungo nontu bwankujanio ishire ntere cia kithima na shoni nkujanio cia migunda ni andamene na seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Muronge amugoshwa ntaira ya nkujanio cia migunda ntere cia Bori. Ripoti ya Mwende Live Boni. Kamiti ya Seneti nerendila na mantu ya miunda ni kinyete ruterero maili 7 na bona nyuma ya mukario mwana reto Daniel Mutuma wiki etheta kiri mbunge ya Seneti ati munda yone yokuoyo ontubaku akabeterete machoki kumakire kanisa ya Katholiki ere kwirone yo yukitie munda yone ati ekuyukangia. Watu hapa Kithima location walileta petition katika bunge la Senate kusema kwamba ardhi ambazo zimetolewa na serikali kwa project za umma, zahanati, primary school na secondary school zimewekwa fence ama ukuta na kanisa la Katoliki. Kwa hivyo tumekuja leo kuwasikiza. Ardhi zimeandikishwa kwa jina la County Government of Meru. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba ardhi ni za umma. Kwa hivyo tunasubiri maelezo ya kutoka kwa kanisa ni vipi waliweza kuchukua hizo ardhi na kumiliki ili tuweze kutoa maamuzi yetu sisi. Akiaria Seneta Faki norane mukaririgite wa kamite yari wa kurena miunda kathombere yukitu ya mwinge untu akwati la miunda yene guchokera mwinge ne kaenda kugethera kurena mirandi ya weti na mbera ya reo mashukuru amona sibitare ekari 1735 ambazo ni mali ya serikali ya kaunti ya Meru, lakini ardhi hizo zimeweza kunyakuliwa. Tumetoa maelezo kwa chief officer wa ardhi ambaye alikuwa hapa, akamwambia kwamba hizo ardhi tutampatia plot numbers azichunguze zote na tuletee ripoti kama Senate. Mfano hapa kilio kikubwa ni kwamba watoto wanasafiri masafa marefu kwenda kutafuta elimu. Hakuna shule ya chekechea katika eneo hili la Kithima, hakuna zahanati, hakuna mradi wote wa serikali ya kaunti ya Meru wala serikali kuu. Akiaria Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Muronge nora ukinyete kiathoneke ari umwe mukamite wa kiama ki na urete gikundi kioti la munda yona yochoka kiri mwinge na mbwena nikenda mantu kathomba yaeta na mbere kuthithika no ntuguti primary school ere aja ni private na yakine kanisa ya Catholic na guti primary public na shukuru wingi no ngana bete isiuru inkuromba kamite iji iri kangia na mpwe na bakwaja na timelines before December twitathigunkune toinga for Christmas first week of December petition ikethore kuthira na ya communicate ore batio communicate kirewe wa usika bonde. Kiripotera Meru TV kuma mailisa berere Bori Mbeta wa Mwende walaiboni orirambura erigiri kwethira kingia hakari bathraka ni bashumiritie kori ya thirikari gutigira ni wika mibango ya kurigiria makarika jaraja thirite jagituka kironda gya nkuji miangatene ya thraka naku ni ikondoria bira bikwithira bigita nanto akiuria bara divers kana athambiri njorua barabombike kwithira bagitethia akari nonto ba mitaratara ya gukandana na mantoja ja ikondoria ni mibango ikwithira kwa bwega kenda gutigira igitenerea mbura nene gutithira korena ikuo kana makarika ya ikuo tharaka. Riboti ya Dagara Wegona. Kagita kuwe uganto beto bakiuriraga ogutwe gotwe na kagita kaumo muno akubaceria kuromba ta thirikari ya county ikonekana babaigwa bae karibu aga bakaya batutetheria mantu amuno ntutu gotwe na kagita kaumo kira ikondigaria
Kairi aka kathita igatwigite kandiketo kari ta black spot mwanka ukathira njira nara barabara nira university kwina ibao biona ni team black spot lakini amwe nogu gutire jukumu thirikari yukitie ya kugaiga antu bara bomba ku rescue antu in case muntu akaurira murono kathita bora bomba kuthungira bakabutira bakabaruta noa community bongwa baukaraoku yago wapen manto tamu no timonekanaga imatithira ya kinya mwanka omo kana yiri matonekana baya karibu aga kinya wewe na sub county tukabagwata watatu karibu nabo inkutugania na kila thirikari mbao turukuruthererie no yakathita kumaga kukinya monkabagana ibacherie antu bara divers na antu bara bomba ku rescue antu ria bomba kurira murono yo kathita bakare either marimanti kana around gatunga bora in case muntu akaura bakaripotro bakaya bakamocheria Nandi tutegere riboti dinani mandiko yetu mtoto kiraria wa Stella rakinyite digidio yangatene igatigira na kumurika makarika nayo yegie mwananchi Oriria twitite kagita karutha ruru raja aria na batana baingi bethagira bagichemania na kunywa kirunya Father James Yekunda Chomba kuma ntereche gia kinethirite akiuria aciari bara bena na batana baimenyere muno bakibanenkanira njarene cia nthaka. James Yekunda Chomba mwene micheni wa DUM St Philips na kinya mwene chukuru ya DUOM Day and Boarding Primary School na inya Junior Secondary. Narua ngweretwe muno nkebwera bobo bwinde athikeri barabo kombigwa kuma 2004 intoraga gutana bieje na mwaka yoyo ndi na urwe nene muno nonto mwaka muthiru ntatanire ko mbia terete ya royo na oke tugatana kuma tariki 11 cia mweri yo twetete baumare tariki 6 mweri wa Disemba na ndi boromba itu tureterenia na babenu tigeni kubatanira nja nonto bateathwa kirira ya kiria tubathagaja kurukina gutara aciari bethire bakimenya mwana muntu uria kumunenkera mukariria mwana wawe ndingienda kubwera mumenyere muno aciari mwana uria ukunenkera ethira ari muriongi ontane kana mumenyeri ontane yaku kethira atena mantu jegi omurungu umenye okura nawe tafadhali tumenyera antu au tafadhali ndi boromba kumania na experience bugaikia ana babenu bugaikiria bubatanira nja baikie ni center narea bakathwa kirira kegie kumenya murungu no kegie muthako mumero uria batere kwithirwa akari ito please kwa thithio ubutiora nabo kuma ntereche giaki guku ni wandi ya nyaki east gicigo mbunge kia North Menti ngikunyiria ntoto rietwa ni Patrick wa Stella. Riboti kethira itumilikilia yaratu gutegaira kuma mashinani aciari bakiurirwo kwithira bakimenyera anabao muno igiteneri ria rutha rwa thigongo kana December amu ni gitarira ya na ikwithite gukiongeleka arume ilia alimu aria tiri aria mu baria bakwinyangia ana na tukethira tugitegera magatheti nyuma ya gwita mandukene so gaita kuraya na tucokera tukethira tukimuramura gatheti tone riboti inande irana cio ikumenamena ndande cia gisiasa inyorera Musalia Mudavadi likana nwa gwatirite doketi ya mantu ya foreign affairs uranande aithirite akilikithia mantu jara turethire tugitegera igorokire magatheti nayo nimbe ombithi Junduki Gen Z muno ku gatika miaka 24 mwanka miaka 35 baraba ithirite bakia recruited ni antu ile alimo bagaita kuruira ndigoro ya Russia rira kuri na nkirano gatika Russia na Ukraine na baba ingi bambe kuma Kenya ni bara batete utoro bwao kiringa thiti ya igoro tugitegera bara batano bara ba muriki na utoro bobo kimurekwa ningi
bamwe babara batete uturo bwao kiri gishangasha ki orubu uthukubu bukuthithika kiri mugongo na ria mbembithi bakuringo kora bakirwa nandi babwe nitukwenda bwa twanya tu twega ndigoro ya ome kana job opportunity na mbembithi babaingi nundu bakwithira kutina ngugi Kenya ni bakwithira bakiamukira opportunity ii kumbe batekumenya ni ukora bakuringwa bashithira kenine na kuringana na riboti ira cithirite tukinyira kiri metha ya nteto ni ati bakinyithua ntegere cia Russia baiture no ntuko inyaki training ya kinjeshi tuko inyaki bakaithira bagitumwa karone kana kiri mbara kurwa na Ukraine ontonande shuri bikwithira bikiurwa embassy ya Russia shuri bikaithira nandi bikime bikinyagika kunyagika kenda na kukwithira kuri na uma bukumburwa nonto kuringana na riboti ira igotunduka igotukinyira ni ati obwonka agent uraithirite akirecruit bara nabo ni mbombethi a Kenya gwita Russia kurandwa gatigati ya Russia na Ukraine ari thano milioni wa imwe mtu nabo ningi ni uturo bwana betu Gen Z bukwithira bakiwa kana bakikwa mapema nonto bwa gutonywa kirimbara nabo si manjeshi bo baitite kuria ngogi iuna ingi netukethira tukimuramura kugumurika kiringathiti ya ntuko ya Narua gaita kuraya uni mbeta wakabu mutharimi guku ni Meru TV uka ulelwa gutothingatira kire mitandao ya Kenya Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Ito shokerete tukimurika magatheti.